#mabaphila abantu kwelizwe loMzantsi Afrika. Nangu uDr Lelo, bahlala bemzonda bemfuna bengazi ukuthi bazamthini. Unkulumo zilandele emva kwakhe kodwa zifumana nimabeze ngamfumana bengasheshi inkomo zidle phezu kwakhe. uDr Lelo uza kuni namhlanje. Ufuna unincokolela ngento ekuthiwa kukufutha. Ikhona into ekuthiwa xa ibizwa kukufutha, kuthiwe uyafutha. Abanye bathi uyaqhuba, abanye bathi umboza, abanye bathi ustimisha, steaming, sisilungu leso. Uxa usenza laa nto yokufutha, umzimba wakho usube uhlaziya impilo, umzimba nje wakho. Noba ungafutha ngeVicks, noba ungafutha ngomgamtriya, noba ungafutha ngeplantation, noba ungafutha ngamanzi awodwa, plain water, uthi uyafutha nje, uyamboza, uyaqhuba. Umzimba lo wakho uhlaziya impilo kuwo ngokuqhuma nje kodwa, uthi uyafutha. Ngokubilayo, ujulukayo, ubilayo umzimba, uphuma amanzi. Apha emzimbeni wakho kukho into ezihlaziyekayo. Apha amajoni la wakho womzimba abasemandleni ngelona hlobo, ayahlaziyeka. Uyasondela empilweni ngelona hlobo limangalisayo ngoba uphuma esifuthweni. Akukho ngento yobana uye enyangeni wanikwa umthi, wabuya nomthi kwathiwa uzifuthe ngalo mgqumo. Noba ungazigqumela nje wena ngamanzi apleyini, umzimba wakho uzawubona after ikhona into eyenzekayo emzimbeni wakho. Noma sowungafakanga muthi emanzini, umzimba lo wakho nje uba sesimeni esirayithi. Kakhulu ke ngoku uqala le nto kuthiwa xa ibizwa bubusika. Uyabona njengokuqala ubusika, ingathi umntu anganonqena ukubheka esifuthweni. Noma ufutha ngeVicks, noma ufutha ngegamtriya, noma ufutha ngeplantation, noma ufutha ngempepho, imbali impepho. Wathatha impepho nje ikhona yonke indawo, uyifake la ebhodweni bese uyaqhuba. Uzawubona umzimba wakho uzoba rayithi ngelona hlobo. And uma ufutha, ingqele iyaphuma la emzimbeni.